Señoras y señores, esto fue Cubaniche. ¡Aplauso! Mira, directamente de Cuba. Voy a empezar por la percusión. José Antonio Molina. Señoras y señores, directamente de Cuba, el señor Eugenio. Aplauso que se vale. Señoras y señores, directamente de Chile, Jaime. ¡Aplauso! También de Cuba, ex trombón de Helio Rebé. El aplauso fortísimo para Joniel. Tremenda cabrona, tremenda cabrona. Esa. Bachu, bachu, tambor. Yo quiero llegar, 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 llegar. Bachu, bachu, tambor. Yo quiero llegar, 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 llegar. Bachu, bachu, tambor. Yo quiero llegar, 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 llegar. Bachu, bachu, tambor. Yo quiero llegar, 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 llegar. ¡Aplauso para Joniel! Señores, este tipo está loco. Lo digo guau, porque a mí me impresiona no qualsiasi cose. Così come impressiona a voi è che noi facciamo questo così, senza respirare. Questo è un professionista è un livello allucinante, senza fare prove. Lui arriva sul posto con il foglio davanti e lo suena tutto alla perfección, direttamente de una de las orquestas, no, la número uno en Cuba, Habana de Primera, el señor Julián.
Yureki, mira, yo quiero irme de aquí. Tengo que seguir viajando, tengo que seguir trabajando. Tú puedes hacerme un pedacito del himno nacional de Cuba, porque yo me siento muy comprometido con mi país, con mi tierra, con Cuba. Por eso, Yureki. Solo voy. Entonces, directamente de Cuba, el señor Michael. ¿Qué decir? Ci abbiamo una donna. Che facciamo noi senza le donne? Facciamo niente, proprio niente. È come se io sono furbo, mi sono portato una donna, però questa donna è la moglie di uno dei miei musicisti, quindi doppiamente importante. Virginia Casada. Io dico, mi è venuta questa idea, scrivo questo, tieni, pensi che ce la facciamo a farlo? Sì, per quello li voglio bene, così bene. Loro mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno, quello di salire sul palco a fare quello che voglio. Il signor Eduardo Zampe.
canción arribando da poco. Ex pianista de la Revés. Señoras y señores, Luis se llama Junior Farré. Asa cosa boniato.